Samu Lambi Nangarangan, Maya Lambida, Lambi Tingaludo, Adu police na Pabido, quite no English to night time, Manipur. Miamna politicians in the pain that the protest of Ududa, Aduda cannot special contractor Malaga, social media one go, Sumlam the Hungry. Special contractor Maya Laga, Managa, Lambi Shamsel and Niga, and Hiramaga, Miam the convinced on 100% politically the Udo Pon at the name of it. The Laxening is Sikoy, Hosea Land Manungo, development Kinosi. Kasutapi aduga yam na yamna penadriba sikoigi cement concrete road ki ayaba ngaidingaida lambi ayamba miyam gi mongpham oigadore haibo ton pause singda phonare koigi lambi semnaba thaki matam ningtham tha loidoroba fawda sembidre haibo pendaba pausing asi koigi Manipur State Highway Major District Road under District Road amasung maru oibo lambi sing semnanaba Manipur lengakna matam thakiba ningtham tha loira fawda state asigi ayamba lambi sing mongpham gumna phibam aduki matik shok lai ba tongon pause sing da phuno yoja sigum bi khoigi huji matam ga sanadraba lambi sing khoigi Imphal khoigi ring road semnanaba amadi khoigi yamna development asa toriba lamdam asigi capital city asidasu aduki matik lambi thongi phibam asi kudung thiningai oi phibam sidai kamani yengbe Koi Manipur ge keno se issue se koi politicians jina masai koi de am noi se da bai tai ko micham moina koi Rahul Gandhi ga Narendra Modi ga moi ani gi khana masi oina koi politicians jina hena thawai yausal laga ko Rahul Gandhi na Narendra Modi da adu haibdo yaning de sengdo kadam ni Narendra Modi na adu haibdo yaning de sengdo kadam ni protest over adu de na thawai yaw ko miyam se ko example ma yeng da di samuro gi keno sida Samu Lambi Nangarangan, Maya Lambida, Lambi Tingaludo, Adu police na Pabido, quite no English to night time, Manipur. Miamna politicians in the pain that the protest of Ududa, Aduda cannot special contractor Malaga, social media one go, Sumlam the Hungry. Special contractor Maya Laga, Managa, Lambi Shamsel and Niga, and Hiramaga, Miam the convinced on 100% politically the Udo Pon at the name of it. Akoi lambi patre aita di sigi lambi si damak program si muthagali si program je thagat pada akoi sing ai paper am ta utte moi tasai gi local MLA na su madu gi poto utpangam de PWD minister na su utpangam de adagi PWD minister na miyam se convince ta udam ne mai lambi si sem na bona da akoi si bo progress lai sigi phangai natraga si contractor da akoi si tender to gre natraga si na maintenance ta okta beni ha ba maintenance mamang na sem gi da sahi ani hum maintenance ki pesa yaw na piri ni tikata jing da do maintenance ta okta dai thoi ni gai je madugi poching do logi oiba natraga akoi gi kanu gi oiba state ki machinery sing na ta okta mathau sing do am ta okta ne sima problem number 1 am le ade number 2 da kai no ga na sa gi traffic ki congestion je akoi gi Manipur gi lambi se state ki planning board sina ngasai gi Manipur gi traffic ki le ba gari masing yang galak pagi matung ina lambi se prepare tok de future gi damak prepare so tok de akoi se kamai tok ge da arai ba lambi sing sida gari tara chalama ju hayeng chani su ju changwa su ju chathuk su ju dum adu gi congestion dum leina ba adu dagi sum development atopa kaim ta lak ta ba hai tare ko koina pokpo dai ngasi ba urei se Manipur da yam chin ba jaga ma khak da overbridge ama khak oi adu su kana no la lo ma yamna pesa khaiman na overbridge do tension gi hai ba gi wari je ngasi ba history oina wari na lei ram ne ko ado nakan ni mak de genga na sa gi akoi gi kano sina miyam jine to bo protest se politically akoina moina lengak te lei basing sina kali tawna mo nari MLA sing na kamaina taksali ha do miyam na mayek sing na khangan ma chumme adu di natna ngasai gi aduga sakar gi policy da ngasai gi akoi gi kano se ozigi planning department sina town planning na karina moi meeting bam gi di Facebook ta kai da akoi si meeting bam re adu municipality ga adu tawre ada tawre na pham di yam ui ko adu tawdabu miyam convince tawbai thabak se club na tawdam na te ba adagi kanona tawdam na te mai magi department sing de line department mari le ne le sing duna thola kan na tawdam ne special contractor na thola kan da lami je semjal ani ma'am kan khanbi ro no hai ba se mana maintenance tawdam gi hai ra natraga mana tender do phangaga mana makata thabak surak tribjala madugi poching do yam thi questionable oi hai tai ko masi akoi club sing na CSO sing na ju question ju tawde tawum di thokpane adu tawdabu politically masi gi answer je works minister hoi adagi town planning gi director sing adagi PWD gi engineer sing na moina program je state ki program je public te yam clear oina khangan ga damne ba
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯞꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯅ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯌꯥꯅꯗꯕꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯦꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ ꯅꯪꯍꯧꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯕꯁꯦ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ PWDꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯇꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯥꯡ नाꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯗꯤꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯀꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯠꯁꯦ ꯊꯥ 6 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥ 3 मरी खुदिंगी अदुम एक्सटर्नल ऑडिट से अदुम तौवे डिपार्टमेंट सिंह को मसी तौना तौना अदुम फेलियर ओइ लेबसिदि स्टेट के मेकानिज्म फेल ओइबगा चप माने ना आई सुमाइना थमजगे रिजम मखता बसी कोगी ngasi si koi christian lining set pusingi yamna maru oiba numit ama kogi christmas numit ni december 25 thormasi ga mari leinana manipur gi makok thongpa lusing basing governor yauna chief minister amadi tongan tongan minister singna kogi yaifa paujal pirakpa pausing tongan tongno pause sing phone ya bata ngasi gi thormasi ga mari leina kari ha phongdo phongba thambi ba hamda मियाम द मणिपुर मियाम द हाइता को क्रिश्चियन चपीरिबा क्रिश्चियन नीति धर्म चपीरिबा खोइ पुनमक द खोइ की क्रिसमस सिना खोइ यूसीएम की साइट तगी को या प्रपोजल पिजरी अमदी ngसागी अतोपा मणिपुर द लेबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैम न क्रिसमस की नुआय बिसिदा खोइ मैम पुन सरुक यामिनरगा ngसागी खोइ की कनो से कयने खोइ की मणिपुर द पीस परकोदा क्रिश्चियनिटी धर्म चलीबा इचिनाउ सिंगनसु अदुगुंबा थौदांग दो लबिरगा ngसागी मेसेज अमा कोई टेररिज्म है मणिपुर की वात नते नार्कोटिक्स टेररिज्म है मणिपुर की वात नते मसीना खुनाई मांगनबा अचौबा कनोमनी अखोई अखोई अपामसिंग दो अखोई मसेन फामिनरगा तानरकांदा अखोई कई तौसिगे कमाइन तौसिगे अखोई डेवलप तौबा है मोई डेवलप ट्राइबल इचिन नाउसिंग इंडिजिनस ट्राइब्सिंग डेवलप तौबा है मणिपुर डेवलप तौबने अदगी अखोई वैली एरिया डेवलप तौबा है मणिपुर डेवलप तौबने अदो डेवलपमेंट इक्वालिटी पोरपा यानबा अदुगुंबा खुनाई सिदा वाखन मानबा लिंजेन मानबा खुनाई अमा पोरंगना बोना धर्म सिना ईश्वर कनो तौ मतमदा निजब मतमदा मदुसु याउना निबिरगा अखोई अथु मतमदा पीस पोरपसे ओयसन वाइना इसमाइन तमजगे यमोइसे मखा तारकबदा अखोइगी हंदकता अखोइ पार्लियामेंट मिफम द फुथोखिबा वन नेशन वन इलेक्शन हारिबा इसकी कनो सिगी सनबी सिगी मखादा इंडिया पुंबदा ओइरकदोरिबा फिबम असी मतंग तोंगान तोंगान पाउचे सिंगदा फोंगनरि हाइबा तारे ओजा हारिबा वन नेशन वन इलेक्शन असिगी जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी की मिफम जनवरी 9 दा पांगथोलब याय हाइबा थाजबा याबा मोगी फाउगी लिखुन सिंगदगी तोंगान तोंगान बा पाउचे सिंगदा फोंगनरि सिगुम बखोगी वन नेशन वन इलेक्शन सिदरी कमाइनि येंबे वन नेशन वन इलेक्शन जे बीजेपी की दी मैंडेट ने मैंडेट हाइबदे अखोइना याम तोइना हाइजाइजे पार्टी मना पॉलिटिकल पार्टी अमगी अपाम से माना विल लेदिको अदुम नमदन अदुम तौना होनर कने कांग्रेस अमदी इंडिया ब्लॉक की ना वन नेशन वन इलेक्शन जे का पाम वाटपगी टाइप ता अदुम ले हाइ ताइ को अदुम मसी जे मसीगी पोत से वन नेशन वन इलेक्शन जे खरे यामना नैनरकांदा मसी गांगनबन फनी अखोइना होजिक यामना डाउन लाइन दा करी करी लागतोइनो कमाइन तौबनो हाइदो खंगदबिदा अखोइना यामना ओपिनियन पीबिसु याम लानगदो मालेको मरमदी कइनो गाना वन नेशन वन इलेक्शन की कोर एजेंडा जे इंडिया दा इलेक्शन तौ मतमदा पैसा जे अदुकी मिटिक चलेबको अदे एपी की इलेक्शन अमा तौबगा ngसाइगी कनोगा ngसाइगी एमएलए मैम की इलेक्शन तौबगा जे वन टाइम दा पुलप तौगी तादी ngसाइ के एनी को कोर्स से खरदि हमदागदर को अदुगा ngसाइगी इलेक्शन तौबा मतमदा मागी मियाम की अपामदसु हेना फजना फोंदोक ngमनि हाइबगी थाजबनेबा बीजेपी ने थमिजने को अदुगा ngसाइगी अतोप एंगल दि येंगांदा वन नेशन वन इलेक्शन जे तौगी तागदि ngसाइगी पॉलिटिकली येंगो मतमददि अपाम निंग फोंदोकपा नतगा पावर बैलेंस दि खरा बेरा लेगरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम नगा खरा बेरा लागदरा गाइना नैनबदुने को मसे कितक न कुपना नैनरकांदा मसी ओपिनियन जे येंगना फगदा माले दु मियाम की अपाम येंगा चपना दि चुंगने यंखले मसे पार्लियामेंट दो जी सेशन अमसु तौदोरी दना को मसी की मतंग न को मसीदा आर्गुमेंट मैम दो तारा काना मियाम दो कमाइन कन्विंस तौरे देन पब्लिक ओपिनियन नि रखिबे आई सीएसओ मैम की ओपिनियन नि रखिबे आई गवर्नमेंट को अदुगी मतंग दो गायरगा मधुदा मधुगी हिदुदा अखोई मधु तौदना फनी तौदबना फनी हाइबु चपना फदो माले अदुबु बीजेपी हाइबे पॉलिटिकल पार्टी सिदि मोइदि मैंडेट ओइना लौग्रमनिना मसे नफुदु दुम तौसलकनी हाइबगी आई अदुगी स्ट्रांग थाजबदि ले हाइतारे